Abebembezi b'ekitongole kya Microfinance Support Center bakwatanise n'abebembezi ba district ya Ntunga mu kurwa mu ofisi y'ebyobushubuzi okurebuza enkora y'emirimo omuri za sako z'emyuga omuri Ntungamo. President okutuhereza miliyoni 3 ijikabiri seed capital twashomesa abantu bine kwiga kubika bakongeresaho sako zabo zikabasa kurakurana. So abantu bambagezo okukimanya enteekateeka mine ehinduka abamwe twabakwasiremu nibamangu sente z'emyoga wazitwara oyine kuzigarizayo nondisha akazitwara rero tukabasa kurugongora. Leta ngubije bazomyoga habwo kugira ngo itwe nkitwa abakikire mu niturebe burungi bw'emyoga iki buri kumanyisa kubanga twabire ntutandika abantu bakagumana bareba akasente bakujya mu kace bubatekateka mu akasente nikakikonga at the end esente zikija zatugasira. Ebicweka 85 harigana byaza sako z'emyogo mu district ejini zikora kurungi konka kurugirira abebembezi okushomesebwa no kucyetengamwa amani mingi. Abantu abingi program kiyatandikire bagira enteekateeka ezindi bamanya ngu manya sente nez'akasiimo bagira ebine bya government nturebera azindi programu zikatandika zagwa nkebyo konka twizire twagiraho emishomo eyitumuntu shomesa abanyamyoga kandi ukuzakora umwuga ogwo nuba nogukunda ukimara kugukunda gukwaririza kugumanya mbwene wano ukore kintu cyo rukumanya torukwendeka. Helen Nankabirwa w'umwuga gwa Saruni n'omumbaganyirwa mu sente y'emyoga kandi oguhine n'abeja barikwegesa abatunjira amabarahaga bizoba lyanyu mwebazyo. Nimbasananye kugenda nkagura ebintu ebiri kurenza miliyoni nkagura ebintu ebintu kakinana kateka munanye nkaguza kandi customer ija asanga nanye nyine ebintu byo kubasa kumuguza kandi ekyabire kitari wo bwanyuma obuhwire ninsiba mnonga mushumesa witatushomise atushomiseje baje kuhendera. Obwahate ekitongole kya Microfinance Support Center kiriyo mu kuhaza sako z'emyogo zikozire kurungi sente z'enshuro ya kabiri kandi ezabarema emyeto hamwe n'abakazi abarikwekozesa nizo zo kubandizaho. Aha bwa TV West the Air Akiza.